Kardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjupon. Dolamara Tea Garden Adivasi Atumpen Mesen Towar Kavi Mesen Kijun Alang Kavi Mesen Quarter Ahem Kavi Pu Ajok Thorpak Pen Kachisongpon Lakhain Koratrok Dwarbagore Mese Constituency ke Parlo Dolamara Tea Garden Adivasi Atumpen Mesen Towar Kavi Mesen Kijun Alang Kavi Mesen Quarter Ahem Kavi Pu Aputha Kachisongpon Dolamara along Mithuni Tea Estate under Adivasi Atumke Tea Garden along si Kayamata Jongdat Bomlu Lasi Mesen Kijun Alang Mesen Quarter Ahem Nang Pinangji Lapen Permanent Labor Nang Piponbek Nangji Pusi Mithuni Tea State Manager Atum Apan Dimanpon Lapen Nili Tumke Ladakh Tea Garden along Amat si Nili Tumke Hemritlo Nahokta Jongdat Dam Athai Avipin Lo Pusi Mithuni Tea State Kachesongpon along Ningjepon Tangte alang li tumpen kaningje pon alam thile angton pen arjuponik sinang Kajironga pen resigning ti Karbi Anglong news है रेगुलर करते क्या बच्चा लगे इतना 9 बच्चा 10 बच्चा हो जाए क्या निकी बोले कार काम पूरा नहीं किया हुआ के कितने 15 बच्चे ठेकाई दिए हैं आगे तो 6 महीना आगे कर देते रहे परमिट अरे এখন কেন এত বছর লাগে 7 বছর 8 বছর আমারে 5 বছর হয়ে গেল कितना दिन काम खुटिया করা হয়েছে साहेब गिला की देखो गिला लिलीमाई करे ना की करे उतना दिन लागे नहीं कि मानुषर परमिट होते ले हैं तो कष्ट तो बेसी कि तो खाटनी बेसी हो जाए टाका है कम हो जाए हाजरा अंदर के 250 টাকা আমরা হাজরা পাচ্ছি अंदर बाप मां कितना दिन हो गेल मोरा এখন कितना मानुषर पैसा फंसे আছে ওটাই जा रही हमरा निजे सर्टिफिकेट बनाते जा रहे लीगल सर्टिफिकेट लगे कहां पे हमरा लीगल सर्टिफिकेट बनाते ले पैसा लीगल पीछे सक्सेशन लगे कहां पे सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाते ले 250 টাকা हमरा हाजरा करे खाबो न छाना पुना कपड़ा पुना किने खाबो न सर्टिफिकेट के बनाबो उतना जदी फैसिलिटी जदी अंदर कंपनी साहेब देखा चले अंदर पीएफ काट बंद कर अंदर पैसा फंसे तक अंदर छाना पुना खाते नहीं पाबे पीछे हमरा निजे इतना लोड़े के अंदर बाप मार पैसा वाला नहीं पर से जिले अंदर की अकल प्रूफ हमरा कंपनी अकल डेथ सर्टिफिकेट दिले हो जाए हैं और बैंक के कहां नहीं छना अंदर पैसा पाती हां डेथ सर्टिफिकेट अंदर प्रूफ लगे जिंदाबाद जिंदाबाद डेथ सर्टिफिकेट दिले हमरा पैसा पाबे किसे लीगल लगे सक्सेशन लगे अंदर कहता है हैं और बैंक गिला लगे लीगल लगे सक्सेशन लगे हमरा तो कंपनी मानुस लगी डेथ सर्टिफिकेट अंदर प्रूफ लगे अंदर बाप मार पैसा हमरा ला खतरा बच्चा अंदर छना पुना का एने पियत गिला खाबे के औरा पैसा फसे दे बोला खतरा पर की कंपनी खाबे अंदर पैसा हां रेशन के तो छाना पुनर नाम থাকে নাই তো শর্মা অনুরোধ করছে আমার জীবন আগত লিকে পৈতৃকরা সব আমি এতে পাবো লাগে জীবন কি বন্ধ আছে আমি এতে সাদরা পুয়া না সুনা কি কি জীবন পাইফ লিকে বস্তু সব দিব লাগে এতিয়া Dadhora diploso anat non puanta kaching thor atomon nangjap je pin lang pusi haladak arat atumpen ningje pon rinti Lason si pining surihini ra inkorapli aningkan lakhain kora trok dwarbagore misi constituency ke parlo Dadhora diploso anathu kaching thor atomon jabdam de pin lang pusi rat atumpen ningje pon athe ahabar kaprek atumke Dadhora diploso anat ki chingthor piglo pule pudun sitame haladak arat atumke non puanta kemese natowar lapen langroi along dolong ave pin lang apotsi ili tumle pudun sita kangnek choidun asonsi mandet tahaiji athe ke haladak arat atumpen pherangke atum along nangkache thandun ke komatsi Dadhora diploso anat ke chingthor piglo pu ningje abangma nitumalong wangnoi lapen adim nangpaklang non lapen nangpaklang thek nangji pusi haladak arat atum pen aning duk pen nangche thandun athe barikha aporlote arni wangta langthelote bai kachar chong pen tower along amata gari kaching thang lahai hui sitame chechak ponanglu lasi ajada sarkar le wang pusitame non ke alam kali akamsi paklang ponangpo la anlote nilidumta bisas po athe ajada sarkar le wang pusitame nangka chechak thapke do otitilo lasi non ke do bom BJP a sarkar atum sitame lapuan alam nangke thana bangke nilitum kroi thek thelo pusi klardak pen ningje pon tangte haladak arada tumben kaningje pon alam thele angton pen arjuponik sina Kajironga pen resigning ti Karbi Anglong news BJP tum develop tu develop lo ani wang bai char chong long pen ke chi lu ke op ke cham BJP tum nai pi ke op la cham lap lo
dolong dah teroi ong marak lap ke BJP tu BJP tu sana pila. BJP tu na pilo dolong ga do ve tang pia mi andang pilap lo ke thing mi lok thing mi je tung ke line tin ko BJP tung ke thing mi je tho so kar pe na mi ya yat ke la tung sini ne mane mi am pipu dolong ai pu tuang ai pu pulo serta ini ni ta thing mi si suli bom lo dolong ta dong rurup dong rai lo ni wang bai char chong unit tum school du na tum da kedam wang kedu somato andu kedu ale thi tung ge la hai ke char chedet ke ai char lo ha po lo na mi thang he ma lo Singhasona Havar Longit Arata Tumpen ACS Sangpi Nirola Phangchopi Karbi Anglong Pen Kechengsi District Commissioner Kachipaman Ponthek Apot Karchupon ACS Sangpi Nirola Phangchopi Karbi Anglong Pen Kechengsi District Commissioner Kachipalong Donthek Apot Singhason Longit Ahavar Arata Tumpen Jakhong Ponifai Nerkep Arni ACS Sangpi Nirola Phangchopi Alangli ke Karlitang Horen Phangchola Pet Kajor Tenangpi Asupi Adagwam Abang Iglu Lapen Choki Hola Nilip Ahavar Rihanjan Alongsi Amahang Thekponlu Bontanon Apora Hut Kopai Kimi Pen Singhason Ahavar Pen si DC Angdeng An Karbi Anglong Pen Kechengsi Akang Toi Angdeng Chepalong Ponlu Pinpur Pon me alangli ke non ki khibom Karbi Anglong Lapen di Mahasau Mate 6 Autonomous District ST Parliamentary Constituency MP Omar Singh Tiso Ahema Sorlo Lason si Singhason Ahavar Arad Doan Kimat Hapon Nangji Laki Singhason Amun Pilu Pusi Hokpon Nang Poputa Chethanpon Lapen Phurkimo along ser adak pen ketok pon long chenglo Karbi Anglong pen DC keman ke puta Chethanpon ruinti lapuson Karbi Anglong Arat aphan nong mi kiwan thek pen Karbi akhe akisung along nang pajok pon thek popu je hok pon si Singhason Ahavar Longit Arat atum pen ning karong chipi pon si man ke do Karbi apoho pen karcho asai deng ponlu Aronre pen mukrang Ingleng Supreme Court along pil kipidam aputhak dei thor forest IB ahem along rong asar sorkari gabura lapen public atum chelang pet pen pharang kya mai kangipo Jakhong poni phai kep arni lakhain kora throk dwar bagore misi constituency angkang along Aronre pen dei thor forest IB ahem along rong asar sorkari gabura public atum chelang pet pen pharang kya mai kangnipon Deitor Dehori area malom animal corridor area kipar lopon ajok Aronre pen Supreme Court along mukrang Ingleng pil pidam det ajok pherang kiamai ingniponlu Dakla Karbi Anglong pherang kia along singrum ni tum press meet kidunan kok alam theke la suhi pia putha ni tum phan ke sonsi nang than jo ta yaw mukrang ti Ingleng kwa mukrang Ingleng ni tum phan nang than ni phan lo ni tum langroi langjeng ke pachi ho ba son ke phul thap agani tum ga ho alam ni tum na ber sigidur rong koi na rong thong ke ma do la de thora alang roi ke ni tum ber si lo dak kichu ki jun ta dak na tum ke singlu sing thi alang roi lo sitame in han alang pinjong da po si lang so pucha ke bon nang i po lam ni tum panang thang lo la si lang so ja ni tum ke rang rang je ke pekla je phan pun de nang chi don pu ni tum sin li ke so hi pi dun da lo ha kalam sitame non aritulong ke jo hadak reserve jon tu jon war reserve project asan san ki biji pu ni tum nang than the pen sini jun de la po si ni tum mangala lang rang je ke pekla je lam nang thang lo lang so ja ni si tum ka ho kalam lo sing lu sing thi ki jun ta mana ka tisik sak ri da do ni tum area ke lang juna pen bheria problem the nai lo non pu ni tum lang jun hu tha ve la si lang so bang ke lang rang je na pekla pia ji pula alam lu pute Ora sa panta la hai riput pinya hi rong sa panta na hido na hi palam lo sini tu mangge sihi pi ndalo si ni tu mo ke sihi pi do alam thegala okol da thoro singru jing thigi jun sa lang ro pana posi ta so ke pekla ja lam sini tu ke sihi pi si don ndalo ni lam ke thesa na kam tang ka Karbi Langpi Hydroelectric Project along Bangthong Kebra Circuit Security Guard atum aphan puthot amithang asai pacheklem long litik chesong thipji pusi Karbi lo charlia song atum pen sodak alam thi chepaklang pon
West Karbi Anglong Arlo Karbi Langpi Aroy along Karbi Langpi Hydroelectric Project Dam along kedam tang suri hinira nerkep aning kan ben security guard asai kachoklem dun bang thongke bra sirke patum aphan thangnat adai pachini ni pin pen amen kang than et ki chokchi lasi alang litum aphan prabjin pen phuthot kai ateng bang so asai pacheklem thulong vek nangji pusi ningjepon kalipulote ingtang rak kachesong dengponji pusi Karbi lo charlia song atum pen pachini pon Hamren pen Birson Ronghang, Karbi Anglong News. Tum media mate quoting here mate statement ang pibom la pen tum press conference a holo je Karbi Langpi hydroelectric project long alam kia po je bang thongkera sirkep kaduk kawe dak security guard ke claim tum do bang thongkera sirkep pen bang krei pli phane ponlo stala bang without interview pen se alang litum phan reappointed lo si baki 25 jon aphan ke appoint perer pudak posti jasemet pet pini DC office hem asai hem long chingwai la pen isi ning duk me alam bang kelalo NEWS private limited along kacho pha pon vek ke MD panjat ke bang bang andut capex representative bang ro sta alang li pen kining je teng patang ulta pulta sining je rong la bang kora po pane guati jo kona ne tumbang pipo busipu last statement bang ke akola tumang ta etum pitek tepu la ko pi karon lo lage akol tum jong dakji Karbi charle song ban ke ache song bang tonte la pen alang li tum statement pini clear kali asopot si Karbi charle song mate Karbi rat do anthur pak ning la dake athe ile tumal alang pi tumal lang so generate ki te kache thora so me hiri henge ha bang kaprek state mate kaprek district aro se thor bomlo pulotang te la homai no security guard banta ala tum reappoint nema sile tum Karbi charle song ban ke bena ba mat pen ke che so pini amat pen che song po la bang so generation pane bond crack mul tum until and unless na so amicable solution wang vitike Karbi charle song ban ke thiet pen statement launch lo